Zdravo svima, ja sam Saša. Danas ćemo da radimo Sony, ove dvije komponente. Tuner pojačalo i kasadek. Ovo je počelo da se proizvodi krajem 70. godina. Vlasnik traži da ova dva uređaja stavimo u funkciju. Idemo. Evo, krećemo od kasadeka, da vidimo šta je u funkciji. Grozan zvuk, škripi. Probamo kasetu. Ne reaguje. Ovo ne vraća. Ništa. Znači tu nema ništa. Ne. Hop, hop. Ništa. Mehanizam ne valja, to ništa, idemo da otvorimo. Miris. Lijep miris. Sad ćemo da vidimo što se dešava. Evo, otvorili smo dek. Što trebamo da uradimo? Mi ovo trebamo komplet sve da rastavimo da bi došli ovdje do mehanizma, da zamijenimo ove gumice i ove rolere, da podmažemo i ovaj kapstan, da vidimo kako je stanje motor i kontroler brzine za motor i to sve ćemo provjeriti. I tako, idemo da otvorimo to. Evo, stigli smo do ovoga dijela, do gumice, skinuli smo ovaj motor. Sad ćemo da izvučemo kapstan sa tegom. On drži balans i brzinu. I sad možemo maknuti gumice. I da stavimo nove. Tako. Našli smo gumice i ćemo staviti, ali prije toga vidimo s ovim mehanizmom. Imamo originalno za zupčanike mast i za mehanizam za dekove i kasetofone. Stavit ćemo na dva bitna mjesta za sad. Probat ćemo da vidimo ovaj mehanizam da stavimo ovdje na ovu kliznu površinu. Vrlo malo. Mislim da će to da riješi problem klizača. Vrlo malo, eto, na ovu površinu. I stavit ćemo ovdje za kapstan, isto vrlo malo. Ok, stavit ćemo i tu. To su na ovaj zupčanik ovdje. I stavit ćemo ono poslije tamo kad budemo sastavili, kad se otvaraju vrata, ono što škripi, ovo će da reguliše stvar. Sad ćemo da probamo da razradimo mehanizam i htio sam još i ovdje. Mislim da je, već to radi. Već to radi kako treba. Mehanizam je proradio, kao što vidite. I stavit ćemo ovdje samo mrvicu tu. Tako, i sa ove strane. Ovdje ćemo da provučemo.
Eto, ne treba puno. Ovo će poslije da ga... što bi rekli, evo, kao nov. Sve, mehanizam je proradio skroz, kao što vidite. I što sad ćemo da vratimo kapstan, stavimo gumice, motor i da probamo. Idemo. Evo, sklopili smo oču, vratili mehanizam, zamijenili smo ove kaiševe, sve, ploču stegnuli, znači sve u funkciju radi. Sad ćemo da probamo kako radi kaseta. Mehanizam sad lijepo otvaraju vrata. Palit ćemo. Probamo kasetu. Kaseta vrti. Premotavanje. Radi. Druga strana premotavanje. Radi. Play. Radi. Ovdje vidimo samo jedan kanal da ne radi, to ćemo sad da regulišemo, da imamo o čemu se radi. Evo, riješili smo VU metre, tu smo prskali trimere, bilo je do trimera od prljavštine, sada to radi sve. Sad je pauza naišla. Ćemo da vidimo nazad. Evo vidimo, oba dva trimera rade odlično. Super. Tako. Ostalo nam je sad, ovdje vidimo da ne radi sijalica. Sijalica koja ovdje svijetli ovaj tape tu. Sad ćemo da vidimo što je problem sa njom. Idemo dalje. Evo, ugradili smo jedan žuti led ovdje. Gumicu. Ćemo provati. Evo vidimo, radi. A ćemo da ga stavimo na mjesto. Što bi rekli, polako. Evo ga. Skroz evo. Da probamo. Da. Evo vidimo, svijetli. Super. To bi bilo to. Ga sad stavimo. Sklopili smo dek. Još jedna provjera. Ok. Play. To se radi. Premotavanje. Radi. Radi. Play. Sve radi. Sad smo završili dek. Idemo na radio tuner Sony. Sad krećemo njega da radimo. I onda poslije probamo sve zajedno. Idemo. Otvorili smo radio receiver, radio pojačalo. Ovdje vidimo analognu skalu. Ona je išla do ovog podeoka i glavila je tu. Do ovoga metala. Ovdje je bila prljavština, to smo očistili. I evo, sad smo to napravili da ne glavi. Sad ćemo da upalimo. Vlasnik kaže u toku pojačavanja da se gubi jedan kanal i da prekide. Sad ćemo da vidimo. Evo, upalili smo. Sad čekamo. Čujemo kraj.
redu. Sad ćemo da probamo da naprskamo ove potencijometre da vidimo šta se dešava. Ako ovo ne uspije, onda možemo da otvorimo, jer ovo su stereo, ovdje imamo dva potencijometra stereo i ovdje imamo dva kotura koja mogu zajedno da idemo, ali zasebno na lijevi ili desni. To tako radi, ne sviđa mi se ovaj sistem, ali u ovom slučaju je to ovako. Evo, sad ću vam krenuti ovaj potencijometar da vi dobro vidite. To su potencijometri, opet ćemo naprskati, da probamo da vidimo jesmo li što napravili. Sad ćemo lijevo, desno, da bi se bolje očistili. Sad ćemo da upalimo da probamo ponovo. Ovdje vidimo još, ima probleme. Ćemo da probamo da ga razradimo. Tražimo stanicu. Aha, već je bolje. Ovo je drugi kanal. Još mrvicu. Ćemo ugasimo, još jednom da naprskamo. To se tokom vremena i nekorišćena kupi prašine koje na klizač se nakupe i onda ne ostvaruje dobar kontakt na potencijometru. Sad ćemo još malo pročistiti, jer u ovom kontakt spreju ima i mješavina i alkohola i ulja koje podmažu da ga poboljšava. I sad ćemo to da vidimo. Ajmo opet da probamo. To, evo vidite, uopšte nema. Sad bih isto predložio ovdje bas i visoki da naprskamo i ove selektore. To možemo i dok radi. To je već bolje, uopšte ne visoki. Čujete bas. Selektori uopšte ne krče. Mislim da sad sve radi odlično. Probamo. Što se tiče ovoga pojačala, znači ovdje je bilo samo čišćenje i mehanički kvar na ovom klizaču ovdje za radio stanice. To sad radi sve ok. Podrške razvoju poljoprivrede za mlade od 18 do 30 godina s ciljem unapređenja znanja i vještina mladih u poljoprivredi. Sad ćemo da probamo zajedno i radio i kasetu. Da vidimo kako to sve radi. Palimo. Ovo ćemo sad da probamo kasetu.
They say that breaking hearts is hard to do. Idemo opet radio. Tako. S ovim smo završili opravku. Napravili smo dek i radio pojačalo. Tako. Pa vidimo se do sljedećeg videa. Pozdrav!